bu yılda hizmetlerini alıp bilgen idim. Bunda Kızman Kutuluk Sırayı'nı tarihi bilmegen, uşun duyduğu kulemli kitap olup çıkan idi. Ben Hatip abiga güle gitem digenim. Çünkü Hatip abiga bir buldum. Etisan'ın bizde Kızıllık Sırayı'nda duruşlar işlegen, yollar işlegen, bu yıllar kadirde turaylı. Hatip abi kavanmadım. Bunda birgen iyiyim kitap değil mi? O kompüktap şeyde de elimde çıkmadan. Zor kitabı. Yok, bir üçünü Yok, bunları benim ertesi bile Hatip abinin kitabı olsan üstüge tapşırın Allah bilse. Yani etiğiz turunda bütün fotoğrafyalar, bütün işlegen yollar, bütün sınıf isterikler, satireler anda var. Bizim bütün Kızıllık Sarayı'nı 35. yıldan alıp 59. yıla yaşayan, 24 yıl yaşayan o Kızıllık Sarayı'nı tübek rayonları bilen çakıştırmada bik bay bulgan, bik aldığında urunda bulgan, anın birden bir yetişmegen yağı, anda 95% Tatarlar bulgan, hem şu sebeple anı ortalay bilgenler. Bir yağın Mamadış'ta, ikinci yağın Kızıllık Sarayı'na, bu vakitte rayonlar köprek Mamadış toprağında otura, Alekseyevsk, Balık Bistesi, Layış, Stettiş, Şistay, Dürüst, şunday siyaset alıp barılgan. Anı köpler eykeler indi, imiş soňgy Kamaliýew ýazgan soňgy raykom sekretary Kamaliýew'in bir gatnaşy da ýok. Meskewden neçe kuşkanlar şulay işlegenler, şulay açkanlar, şulay ýapganlar. Eýtesim kile indi, anda şul hally awur turmuş, 35. ýyldan 59 ýyllary şul hally ibretli taryhanda ime. Anda repressiýede baranda gowluklar, talawlar, meşitler jemeriw bütünisi de şuşy Kızıllık Saraýyna aşa bolgan, anyň bütün arxivi saklangan. Anda men birgine kitabını yazdım anın. Anda 15 kitap çıkardık anın materyallary bar. Bir kulemli ol. Mene şunda gana ekesim kile jyılışka bara turgan bolganlar kolhoz presidentleri şista kiyimden nidem şimadanda bütün eýbirini tuturup. Çünkü şundan gana zat atırgan bolganlar nilerini, kolhoz presidentlerini. Tegin ütemedin, bunu ütemedin bir. Aýbirleri şunda bastır küplerinde avup üretirgan bolganlar. Aýbirleri qayt başlasını üretirgan bolganlar. Mene şunday kırız zaman olymy anı süyle bitirlik tügül. Anı bütün dokumentlary, bütün eýbirleri saklangan. Anlar soň biz mene Balyk Bistesi raýonunyň Paltaş awulynyň kitabını çygardyk. Bu ýerde Rabi Faziliňiň awuly, bu hökümet hizmet. Bunda alaryň çykışdylar. Her anda indi 6 uram, her uramda her ýurt kim salgan, kim tüzegen, kim kimge satgan, mene şunun bugünkü halaty, her fotografiýa şunday da mene şunday kölemli hizmet işlediler alar. Mene yaňa gana çygardyk Tawlar kitabyn, biziň Tawlarny bilesiz bikin diýmem. Tawlar awulynyň taryhy bik fajigaly. Çünki ol Tawlar awulynyň bir ýagynda Uri, ikinci ýagynda Kreşin gazaklary, anlary Ivanay, anlary Alampalyan, anlary Şömürbaş, hem tegi başynda Kreşin meşleki diýip aýtyp bildi, ýogary meşlekmi? Hem bular şukunduruga karşı gasyrlar boyu, 2 gasyr boyu kreşeler. Alar mene ilik bitinde ýyrbalaryny 25 ýylga hizmetke alganlar. Şol sebeple anyň gaýbirleri kreşinlikke çykkan, eýinde bir isimlikke kirsen kreşinlikke andan kirişi mümkin bulmagan. Eýinde kreşinlikde musulmanlyka köçken üçin ugolovny deli, sud, polisiýa, prokuratura Kazandan kilip nitip onda bütün facialy taryhy şuşunda. Elanyň bütün dokumentlarda çygyp bitmedi. Mene misal üçin anda alaryň bütünisinde 2 isim däýirýärler. Alar çünki namazlaryny okuylar, bu isimlikleri Rusça şol Uri prihoduna kirgeç, alar gün sayın kontrolde, atna sayın alar çirge tiýiş bolganlar, kildimi, kilmedimi, ne sebäpli kilmedi, bütünsin kul kuyganlar. Her birsin şolay aýrymlap, anda meselem bir kreşin tutu bilen bir musulman ýigit tejeri, anı birisi maktanyp söýli, şumar başkanlyk, birden polisiýa upravleniýesi kilen Mamadışdan prokuraturaga bereler, sud işleri başlaýar, kıskasy mine diýen teatrlar, spektakllar, tragediýa bizim halkynyň bütünisi dokumentler saklangan. Hem alarga 1906 ýylda ruhsat bereler, zakon boýunça mine musulmanlykka kirgen kişi gaýta alady. Ol 1905 ýyldy wakaýalardan soň mine şunday ne bereler. Mine bu şularynyň taryhyny. Mine şuna bar mektep ýanynda kul bar diýdi mi? Eýe. Bu kul ýanyna halkyny jep ýogundyra kıskanlar. Dipsiňinde halat. Birismi ýok Mene Şömürbaşyny Rus galimleri aýtdylar, 15-nji gasyrda Hasankalyk çağında indi bu Tatar murtalar geçeren awul diýler. Awulyň ortasında şunday zor ne bar? Tatar ziraty bar. Alar any bütünside bileler. Baskazyganda alar şagatralar, urunlary, zirat urunlary bütünside bilinip duralar. Kıskasy anyň taryhyny ýazyp bitirlik. Mene şu men sanap uzan kreşin awullarynda da şol kreşinler tarapyndan
бирелгән гаризалар безнең мөселманлыкка кешергә телибез дип суд эшләре һәм аларга 1906 елга хәлле рөхсәт бирелмәгән. Bütün dokumentlары да бар. Bütün dokumentlар да бар. Архивта алар барысы да сакланалар. Аннары соң тагын бер китап менә Тәбриз Чаллы Савыл тарихы. Менә Тәбриз Чаллы Савылын беләсең инде, бу аның беренче китабы гына инде, аның икенче китабы да әзер. Кызганычка каршы менә бар шундый авыллар, менә бу авыл кичкенә генә булса да, ул 250-ни чыгарды, һәм кешеләр сорап бириләр китап җитмәде аларга. Бу безнең иң бай, иң зур авыл, алар акчаларын да аларга Альберт абый бирде яртысын. Ахыркын беләсең инде. Менә шулай була. Һәр бер авылга шамый, һәр авылның үз менталитеты була, үстесе, үстәме була һәм үзенең шундый ниләре була икән инде ул. Монда инде шул Балташ тарихы, монда хатының авыл тарихы әле бу братналык кенә чыкты. Теге китапны Алла бирсә тапшырырга тырышкан Хатип абый, яме. Бу Камытамак районындагы Балташ авылы. Бу Балык үстәсендәге райондагы Балташ авылы. Шулай ике авыллар. Һәр авылның кимендә ким дигәндә 2 китап чыгарлык документлары бар архивта бүтән документлар да бар. Хәзер архивта эшләү күпкә җиңеләйде, чөнки интернетта EALIS дигән система бар. Шунда кирип, анда 8000-дән артык фонд бар. Һәр фонд офислардан тора, һәр офистан да 10,000, 20,000 елы, аларны үзгәмендә дә карап бетерә алмый. Минем әйтәсем килә, менә шуларны карап, нитеп мөмкин булганча шәҗәрәләрегезне төзергә була. Чөнки 1829 елдан алып, 1817 кайбер авылларның 36 елга хәтле метрикалары бар. Чөнки элек авыл яшәеше элек болай бүленгән. Менә хәзер безнең авыл советы идарә итә, авыл белән име? Элек авыл советы урталай бүленә, бу ягы старосты идарә итә, староста инде ул җир бүленешенә тәртип саклау һәм башкасы, бу ягы мулла кулында. Мулла инде официаль рәвештә туу метрикасы, үлү метрикасы, ниләр анда мәчет тормышында, зират булсынмы, никах булсынмы, барсында ни алып бара. Шул сәбәпле булар бар документларда сакланган. Минем әйтәсем, һәр авылныкы бар. Анда бар мәсәлән, кеше үлгән икән, кем улы, кем әтиәнисендә, ни сәбәптән үлү сәбәбе дә бар. Туганда, кайчан туган, инде исем кушканнар, әтиәниләре белән никах булганда, анда бөтенесе бар, свидетельләрдә, әтиәниләрдә кыз ягыннан, ир ягыннан һәм анда кыз бала күпме бирнә белән килгән, бирнәләр санап булган һәм күпме калым түләнгән. Чөнки кыз бала шул хәлгә якланган, кыз бала китә калса, бирнәсе белән киткән, калмы да үзендә калган. Шул сәбәпле менә, сезләрне аларны беләсез инде, минем әйтәсем килә, бүтән документлар да бар. Аннары бар ревизияләр. Ревизияләр бар 1719 елга хәтле, моннан 300 елдан ары хәтле. Һәм аңа хәтле ландыратлар бар. Теләгән кеше үзенең шәҗәрәсен төзи алу мөмкинчелеге бар. Бүтән документларда бар дип әйтәсе килү генә инде бу. Хәзер тарих сайлабыз күчербез, менә минем кыска гына борынгычалык